Sa dáran seo na seam dúine agus cha chud chéile na thug me bhethe ar a héin bailach le ús cé fiche a gá. Bheit me cat se an cíanlas an bhhain, bheit me go feiccin na fallahs har misach 5 minuten van deiche ach bheit a soos go eile nille. Go dik go hanil dille nach 4 minut van dei. Ach an da eile bheit mar go bygig do a sú lille. Agus a tasach an áran hanna seam dúine fallah a tors céim bar súl. Ha senne tors chorum ef cent goli fakul súlach am hain. Agus do a súl eile eich ge héin. Agus ha mis mwyndig, ag an naam van mir am hain haid i chuin i chawl haid drol mar a hanas at an a galig. Ach, nog haid is mede diw, mies na gá siachat, haid tolit i fer a vili. Agus, ach, se rute va gianlas va kudar am bai kuid tri fiket faskit dichlichit blierne de rute nechkes a dui, gan gud an a bochken an bek an hechkenen agus a fall af. Agus, en oorsen ra diene vi súlille is táisich agus úr. Wa sen me váheid, diene agus súlille haid bio agus diene agus súlille. Ach eid a lain ville he kutioch e bín is sean dúnig ag an náti agus a fall af go behéile na gakas a sinne seos han lakin ach cuinechan na dúni ha sinnach as a vele. Agus an a dáin haas na fall af got 2 uur ach a sinne kutioch gyda farkal agus fé me sinne 2 uur i gan behak in hen as a nónis. So sen mar a ha sen chud i chéile. Rut va cuinech am na maik is mar va teulich en gal Nádis, is Martin an dói, veget gédis, beg me bá had faske fípla, sa leveg jarang an fípla, is an orsan dina gúrnir san a lá. Ach kutioch gas a sen vai dina gúrnir san dúni va meanach sa vele, is dúni va meanach nach roch ma jesra, sinne stocha. Is a me kente sen a dús, chan sen a tacharst. Na maike va me ra an fémission seo hina sa vatin, har dat íri ag seo hina sa vatin, ach va hula dúni an deulach ga dhéanamh. Is va karan Wel kun je nou zeg grote varen te kun je nou. Ach, nest had daar een onach cheerse van naal haar een contents naar bian is tokish in de faun onorille. Kutje stoch geschunnigat round te hallam is deze day. Is bij mij ram hen wel een diligat te aan doen je sen. Gebega ma sen echt in die is doi pehe va sen hakin. En we kinderen ook soort te kien as round sen is de doi pehe galaf. Agus ach kutioch leis mar ha gút in macha ke roundchen he mar ke bega dan mach an dúl I jevig in na gak na hillen an tillige dash beshaach. Ide sen. Norsen ha close de stach gan je leche traag se wegheid. Han julin kan groeig. Farm de hok of chowlig halarach fianda kan mar hein. Dan ik me sha dashach ek se blian 3 figet 3 figet se ga noi weiche traag se wegheid. Agus a coinim chanasach sa bhasen gása go mé pásta sípla na gúis. Agus ba dóid behe an nórs na bheith dúni stata bíni chéil, bheith na héichit weisacha dévet a déanamh. Agus ma héitas tú tíimichá se dú, ha dóid behe sen héine fallafs, ha dúni se tractad an hachas, ma chanasach hydraulic plows, na crín hydraulic. Agus hat is milligin agus dói, agus hanil cruichens na hiúlain. Tin hulling like an ocean bín tá síos le mahas mar a bhechada I dhéan arabhars fiction dynach tochtins suíochains fiction an dorsachis ha coinim bheith práseos na bheith cóig na sia chrúachan ach as an nulin fat jaunrí an na beochin riirichug agus a me céinte sen sa sen héine fallaf. Is rotile bheith cáris 3 fiche dunne sa bhelacin skis bechach ma hain sa her bhean nach nestan nach fiche dunne. Is hiú tart a lárich, agus ha tar lárich if you gís is fat ís for a cáris 100 míle dunne go nóir an anna dúach becanas míle go le mar sin hain. Agus han a lárich sin tar caiinechan it dóid bethe galaf, cúteach go an na fuatichin an na bedat is hóla dat donna seo didin seach go blin díag. Agus sin a fiandachan han a náti for a babish teulichin vís na skíin, so sin a sorsa. So I can an mollatach an a dáach Edís te ket das is dóid bethe Mrs. Múne bheith léh. Dallas a sin ha mi ket is mi coinech in mahar. Sna galaf as an skíð. Leit murach a bhecha is na helat go an frís, nach húgad go an frís. Bas ich mahar ac yn coig blianna I das
har dat gúlum dis agus be céanna feiscaram agus how not fastin on at oikvi I kitchen could be a down go brach agus hug sinnar am cant I sinnach agus na gala was a ski an orson how cant well when a doing some bau beach go the shock brach sa chenne fall agus norson mi kunnig het doinja arit kan leit me nog wache de nu ha ik mis seo vín to si gan déike heen sagnes gan waches ha me hokal an a dói hier se sinnach a cheole dunne sin ga hole dat use ich me ter trais fuch en so hole dat var sin ach hat hier dat de de han ach gebeen se tolletje dan fast ach ma geinist du doi pe he wekkesen is na gulike schon a doi pe sin as goin ter kokkug ben a cold it's ver sin is gulike do was sin is klar as na helen an ho goin doi pe is van me gan werk wel ha sinne aan stoch gemeel sin na hat channel ar skoin agus mar kaini sin het rochanan agus ro áran agus ro skivs sa sjá ná så rot mar sinna be fallaf agus ha vi kaini go brachar agus at vis kainak in nar Indien be agus norsen ram me han a sjá dunne falla tors kem as a sul Shinland prasken glichges a millig na hugat gein ha sinne kent orn hen du mar a sinne lacharach Hanel sin tolle høy napi. Hanel sin tolle heli mar bavisjen. Han marke beg prasje til en stjachonen. Anna dags hanel sin kvasa brasje sin et tin til hanel prasje anna dag dunje sjøytid. Agus ha kutjach hanel urte glichgesakin. Han mes munjach en se vach goodikin. Mar hokat na tehen mar vat a koppe dalav. Ha holet dunje ra du hu varinjach bole dalav agus anate mar a hawa a hjunst mar a vanna sján dunja var sennar. Agus ha me kete vers me jeder go sinne millig na hugat goin. Doi pe hugat goin, an arin na hugat goin, agus glichgus ha sinne gan villig an doi. Agus sen daran is fat. Aran kien las tam kindig an a doi. A haran kutjach ha me smunjachin fyrir dunja smunjachin. Mar a hat, warm dag go da dunja smunjachin. Mar a tein agus a doi pe hach geheen.